waseritwe rero mu Gavana wa kaunti ya Nyamira Gavana Nyaribo abagako beka SAI na yobokorari amo n'abawaziri nigaberega kuruko kuboria ase abawaziri bonsi kwenekya bunango bwatukabare obokorari borobuya ase abananchi nigo boyo Nyaribo abagakogania obotumekyo obuya bwenibo ya serikali ye kaunti asoko bwatoka emeroberio eremekiranu gochiase abananchi ase mona bagakorwa egekuro gochiase abakori emeremo bali abakonyorwa nabo igo kobora ase emeremo yabo nigo boigo abagakogania abawaziri kwenekya bunango bekabare SAI amona ba chief officer nabo igo abakori emeremo korwa se department chonsi awekera chitariki 11 cy'umutienyo ya 12 muri ketwa se kaunti ya Nyamira job manki norbati uraso wekiranu safi kabisa. Nyamira 001 Omugavana bwe kaunti Nyamira Nyaribo nigo balikera nanse emikataba n'abawaziri be kaunti Nyamira igore obokoleri obuya asate abaniga temeroberio abegete yoko eneke bunango ikiraniare chira lirete abamenyi be kaunti Nyamira ase manifesto yaye kwa makubaliano ambao nimekuwa nayo na mawaziri zangu juu ya utendaji wa kazi. Na hiyo makubaliano itateremuka chini kwa chief officers. Bosi bomusemia omonene bwa serikali ya kaunti Nyamira Attorney General Erastus Chweya nigabo waziri oyomo aseyomo baba bakulikirana omukataba no mugavana bwa kaunti Nyamira Nyaribo. Ya kwanza waziri Okili Steve Enoboso tia sahihi sasa kwa nanakanda kwanza kizama kwa karibu sana mheshimiwa gavana nasaba bakoli emerimo be serikali ya kaunti Nyamira kwene kibunango karabali emerimo yabo asenchira yoboikeranu ase arwa ekuro entindi kuchiasa bakoli emerimo bali bakonyorwa bali bataygoikerana emerimo amatuko onsi na bali bagotumeka enibo ya serikali ya kaunti Nyamira bobe bunamba chikoirerwa egetambo keryo egetindi. How to protect my position, so you also protect your position. Sitaki kuona absenteeism. Mekuwa naona magari inasunguka Kisii town, inasunguka maparapara ya departments. Sijui tuko na activity gani Kisii town. Sasa kila waziri wafanya kazi na watu yaka, wa make sure hiyo mambo imekoma. Kama ukuji kazi, unataka nifanye nini? Hiyo chibu itaonekana sitaki kuongea. Amoche egati abare babere bakumuraga ebyara bunatari kwikirana abisi amatukonsi asate ababuna nigo ensemo yemeremo yaye nukuligie ababwatani ao yalinde koleta amagenderero ase kaunti Nyamira. Kuna wale walikuwa nasema Nyaribo anakuja kidogo, anafika hapa anakuwa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday anakuwa Nairobi na Thursday na Friday. Wale wanaongea huko nje wachana na hawajui kitu inaendelea. Pesa mingi iko Nairobi. Iko partners tunaongea nao wanatusaidia mambo mingi. Omoje go yokolekana busi bwa magacho amanene kaunti Nyamira nigo ikeranwa no mokonyi wo mugavana Dr. James Gesami omo county commissioner we kaunti Nyamira Onesmus Chata nabakoli emeremo ase serikali ya kaunti Nyamira. Omokonyo ye Dr. James Gesami nasaba waziri abo kwene kibunango korabali emerimo yabo ase obwasyoku nabatabwati bwanjirira bonde bwensi. This contract continue delivering services to the people of Nyamira. Do not give services to the people of Ogichora and leave giving services to the people of Borabu or rather Nyansiongo, because Nyansiongo did not support His Excellency Nyaribo. Omo county commissioner we county Nyamira Onesmus Chata na ene kiabuna serikali enene na serikali ya county Nyamira. Mine is just to wish you well and also wish you God's blessings as you undertake your responsibilities. Be sure that we will support you. Kwa buhari mabi na mabi. Lakini ya mwaka ikaransa gati unando chegua tagire buyega delibera abantu banyamira. Anane mono siasa hii ya kukwaruzana, wacha mwanafunzi apewe environment mzuri, afanye mtihani, tumsaishie mtihani bila ubaguzi. I think Ginko reporter ya Ndizi TV, Job
Maangi.